بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميديا فتاة مفهوم أو مباهدة من دي الله سبحانه وتعالى يشوف التوترين المتكبر اسم فلا بيت دي كوري قالوا مباهدة من دي الجبار اسم فلا بيت المفاهم كفوان الجبار هذه المتكبر من اسم فلكي معنى قتم قاك دي معنى كل دي اسم فلكم ميديا فتاة قالوا من المتكبر من اسم فلك معنى مراد واني كياديفة එෆෝගම් බාහදකම් දියි නිසුෆල ඊමාන්වා ඊමාන් ගහලවරින් කිබාග උන්නන් ජේනි බයි සිෆතක අබේවත් නිසුෆල ඊමාන්වා මීහක එනේ හයාතුක ඉබේනි බයි ෆාදාතක බේග අදල් මුතකබ්බිර අයි අගම කුරින් දන්නේ ෆදින් එකලා අර්ථකුණ අනියාවරි ඔඩිගතුමු තකබ්බුර වගෙන් බාෆර එකලාංග හාජත් රිවගෙන් නොවේ එවෙ සලක बेइंसाफ कंत कुरुम हमें المتكبر है इन्हा खलबतकुंगे ऊनी सिफतकुं मतवेरी ओडिगिंबा तकब्बुर ओडिगिंबा फर एव्वेस इंसान के एव्वेस मखलूक के एव्वेस सिफे कलांगे निस्बे नुकुरे खालिकाय मखलूक है उलिन तफादु पुरिहा माने गस التكبر है الله سبحانه وتعالى بحضرتك إكلام ذات فول متوريفا إكلام فيها دينغوري هوريها تكتش نكمتي عالم تكو متش متوري وجنبا فرائي المتكبر سبحانه وتعالى أقول من إم فهم واحد كيمو هو ده قرآن ما حديثه بيوتم مي اسم فلا المتكبر مي اسم فلا إيمان بهول وري مفاوني مفكرة هودا غرا ما بيتاون باهدكيم هودا غرا ماغا أصل حقيقتها إيمان باهول ورينا بالكم كرمتيو ما يكوغاوس إبيكلو إيمان بمتوري بنت إلهوغه إيه متوري إيمان كموغا إلهوغه متوري كم إبيكلو قبول كرباتيوه إبيكلوغه همتك ديركم بالكم النات إبيكلو إيمان با فراتكي الجبار المتكبر كموغا بيهندو හැබොන් තකමා මතුරෙන් තකම වර ඉලාහකම ගාවි හිඳුගා එබෑමෙන්ගේ හිම්මෙස් ෆෝරියා ජෝසස් වරි මතුවරි ගතු ඉවසාලෙගා දුනියගේ වෙස් බාරේ කුර්මතියගා එබෑමෙන් නිකමෙච්ච නොවේ ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මක්කාගේ මුශ්රිකුන් එමිහු වලකම් කුරන් ගෙගොල්ල බුදුත මතුවරිකෝ ඒ බුද්ධව මතුවරිකමක වාහක ගොවි හිඳුගා එකද එක්ෆානු අස්සාබේ කරන එංගෙවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ මතුවරි වන්තකමයි ඉලාහු ජලාලු වන්තකම් එලාන කුරුම ඒ ගෝවා ගෝලි කුරුමතික ඒ අබු සුෆියාන් හුබල් මතුවරිකෝ ගෝම් ෆෂීව නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදිස් කරවේ අලා තුජීබුනහු කිවේ තිබෑමුන් ඒනා ජවාබ නුදේන ගෙයි ඒ හංගරාමගේ වේකලුන් අස්තුගා ති බලි ෆෙන්නමස් ඒ වේකලුන්ගේ හිම්ම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒ වේකලුන්ගේ अंगवादपणि एबेकरुंडकी जब्बारवंत रस्कलागल मुतकब्बिर ईमांवा हैबंत इलाहा ईमावा बैकमुगा वेहिंदुगा एबेकलुगा हिम्बेन एब्बस फराते कुरुमतीगा निगमजवा नुजेकम फारगस एम हदीस को अला तुजीबुनहु एने जवाब नुदेन हेगेति बेकलु قالوا يا رسول الله एबेकलु देन्ने अल्लाह का रसूल आए मा नक़ूलु तिमम्मन कीगे जवाबुगा बोलंबे قال قولوا الله أعلى وأجل حديث كروي كبام غواش مه كياش مه الله أعلى وأجل الله ما متوري ما بوديكم به ما هاب أنت فراتك الله إميهم أملتهم كشوا مشاعر بنقوله بودك إميهم متوري كراروغا الله سبحانه وتعالى هريها تكتش كبر ما متوري ما هاب أنت ما جلال أنت رسكلانجك إعلان كراش ඒ ගෝවාලේ ගෝමුග සෝමුගේ ඊමාන ගහලුවරන්න තක්වා ගහලුවරන්න මතුවරිකමයි ජෝෂායි ෆෝරි අදි දුනියවි එවස් බාරේ කුර්මතිගා නිකමති නෝමුගේ විශ්නු එබෑමෙ හොන්න එබෑමෙගේ බුද්ධිය එබෑමෙගේ නෆ්ස වාර්තවකින් ආදී
algon me aduhani komme duha ko algon me islam mujtamaika me madhyariwante kalimatan elan kurweyadu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar komme du ko me gowale ve adu algon men kamfettawga jessew mattaka e bangi Allahu sharu kurabafan dualaku fasfar elan kurave elan gotuga islami mujtama'at takbir ga adun gugumagen diun Allah sharu kurabafani ei iman ga ahluren kamfettaka e habante ilahu madhyarikam ga adu ibade mattaka adi enum bes tafat shi'aratu ga eid ga shi'aru ga hajju ga alukontaka guligen bes takbir Allah goma angawa foni mu'minuge hittaka ilahuge haabontakam adu ibwadew mattaka e haabontakam mihaage nafsa badwadew mattaka ege sawum insaanage himmatai insaanage qadarai insaanage deenuge macca ena iman wa ilahuge macca ena iman wa ilahuge shariatuge macca ena ke izzata matirwanta faratakam ge ena qabul kure adi baba to hisabun ena comfortuge yadu jessewum Allahu sharu kura hisabun adi fuddwale ve kinu bangi ga adu yuma ekuga algon men e bangi ge adu takuraruko algon men ibarat algon men ge dulum e ibarat takuraruko sunne kurabafon Allahu akbar bangi ko amiha goi algon men bes sunne legem wani ham Allahu akbar kyu kamfatu gas jehene go sharu kurawmai eya midigen algon men ge duutakun e lafsu takuraruko kyu Allahu wani sharu kurabaf egmane ke muslimun iman ba matwari wanta jabbar wanta qahhar wanta almutakabbir ei emme matwari emme haabo wanta emme qudar wanta farakam ga ve hinduga e matwari wanta ilaha iman ba imanu ba hulwarin abadu stiven jeheni eba mihunki emme ha insanu ga maccan Allah ikhtiyar kurabba ma kurabba matiri kurabba fa deenegge ma kurabba matiri kurabba fa shariatek ahulwari bekkan qabul kokke efala bayko එහෙන් බයගේ පුරිමතිග නිකමැතිවාක නුජේන එෆද බයකු එමිහුන් උලේනගෙන් හෝදාක එමිහුන් හුකුම්තන් හෝදාක එහෙන් නිසාවකන් එහෙන් බයකාත දාක නුජේන ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහුන් වනි හුරිහා ගොතකුම් ෆුදුන්තරි කරබෆ ඉස්සත එබ්බස් බයක ඒ ඉස්සතරි මතිවරි ශරෆ්වරි බයකම් ගා නොවාන බාරායි ආරායි නුෆූසායි ජාහුග අහුරවරින් කම් ගා නොවාන එමිහුන් එහෙන් බයගේ ගාත दांजे गोतक हाजत तेरी कुरेफा वन्यकाय माने की एहम बैग के गाद एमी उड़े ने बेंगोद एमी उनके मादी कंकमा है मिहिं गोस अबोदस एहम बैग के फादर से वेट्टन जे गोतक तरतीब कुरेफा वानम एबे कुनवाने मतवरी बैग एबे कुनवाने कदर इज्जत तेरी बैग अल्लाह सुब्हानहु व तआला මේ ශරීයත් තර්තිබ් කරවා ෆෝනි ශරීයත් ගහුල් වරින්නේ කි අබෝදස් ඉස්සත් තෙරි මෑම් මතේ බයිකමුග වාණේ ගොත ඒ ඉන්සානා ඒ ශරීයත් ග හුකුම් තෝග ෆුරියමෙන් ඉෆාත් කමුග වාණ එම් අල්ගොන් මෙන් අල්ලාහු අක්බර් මේ කලිම අල්ගොන් මෙන් මුජ්තමා තරේ ගොයමුන් දාර මේ කලිමා ගස්කු හගීගි මුරාද් අල්ගොන් මෙන් එගින් ඒ කලිමාගේ සවබුන් අල්ගොන් මෙන් හිත්තක අල්ලාහුගේ හාබන්තකම් වද ඒ algon men takurarukum algon men himmen abadus mativeri ko behettu mattaka algon men gisne je ei hagiyatuga Allah subhanahu wa taala gisnu fulu Allah ge takbir algon men elan kurum beeruma elobe dissetere ahon al mutakabbir iman wa iman wa hulwarin eg mane ki ebes halegga ebame hunga azumaki balikari wana chenu ebame gazumaki nikamati wana chenu ebame ebesalaga ebesbay kurimatiga nikamati kurukaku nujahana ei ebame iman ba farataki uriha khalugataku ver rabbukum ga vi hinduwa emi nuje em farate kurimatiga nikamati wa eka muslimun qabul ko je eki zaban tawga eki duwastakuga Allah subhanahu wa taala ekankan insanun muslimun mederi kuraba e names ekalaange hikme bantakon vibaahke kankam medir kurwafan kit qur'an Allah ango wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada Allah subhanahu wa ta'ala duwastan egota eki duwasta eki gotuga eki halatuga insana alabwani ei hanguramaatoga waragene beekono shaheediyog nebade muslimuna podati musibat jehi bayin hanguramaatoga badiwegen bessebade අනබ්බාකාර බදරක් නෙබද එකී හාලත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බදර කුරබන වතිල්කල් අයියාමු නුදාවිලුහා බයිනන් නාස්
e duwastan Allah subhanahu wa ta'ala mistaku tere mihen dawru kurabani hitamaya hiddati kamai ibadu ekanka kurimat kurba ekanka dawru kurabani maqsada kattak ege beerumaki Allah angobani kebame hunga tere assu hagigatuga iman bi mihunnaki kobaka imtihan kurawmatak islam vejjiya memihe duniyega kuranje masakkat ennati emiha udum manna i salwa as islamaka hisab feshigen ena duniya weves musibate noje islamaka hisab perigen ena ki tanavaskama hifse kamuga abada abadule mihe nama mi imtihan furiha melwa erun emmes wani muslimun emmes wani islamulay ei maddiyata mihun tabawan duniyege jaha mansiba maqam emmene libelekam edinaka wadajja balinuwanekam edinaka wadajja embeskara sumpakama nujenekam edinaka wajjam duniyege abodi sista sharafkan onnani eka engekam gowanama eiru kobato imtihan eru konnegene bassahami basnahami kulanga kiyade dariwaru tere mes mudarrisuge bassahami ha me geni mudarris kulahu nikuti algon menge bahak tabawa miha me geni datihalu ga ves algon men buna gota ulen kaigenya ei assu kiyamanteriwa miye assu lobiwa miye dimagatun libe mani manfaaka timaye golum batta miya ennu assu lobiwa miye komme haalek ga ves e lobi damatta miha ei assu agi lobiwa miye eh mi imtihanu furiham ennuwane egote ekam vegenne imtihanu furiham wani kobakan Allah subhanahu wa ta'ala assu hagigatuga iman bi mihunnaki kobakan ghaibuga ilaha birwati mihunnaki ekalaage imtihanu koromattaka duniye haya labba fani egotun kurimati korabba ekege musibat ngi e musibat ta halatu gaves Allah iman ganti mihun ilaha imtihanu koromattaka adi effoga bayan korabani wayattakhidha minkum shuhada kebamen goterem bayaku shahidun gotuga ilaha hadrat gende watak es maqsad sharia Allah subhanahu wa ta'ala bayaka e daraja devvan iradu korabima ekamattaka kalba hida ehem bima ei duniyega mihingamunda kantattoga hagigатаки fahargas agum dekige nuwane min ebbes kamaka aguligen ei islam balikashwani islam nuwane balikat ei islam deen nima korakkaten kormai e deen qiyamata jenden lehtawmaki Allah ekalanga zaat fulan ufulla bawa zimmai ekalaga ekama jamin odigen pawani komme gottaka duniya ekam kahinga dias abodus islam matwe riwan ei edinaki al mutakabbir gadim bim ei al jabbar gadim bim ei al khaliq gadim bim edin abodus matwe riwegen dan ei algon me ismu fola iman bar qabul kuran jen hagiyet hame ko ga algon men qabul kuran jen hagiyetaki Allah subhanahu wa ta'ala ge zaat fola kiburwariyumai jabbarum haqqwe gambani ilahui huriha takechche ge farakkamu gawati huriha takechche balahatta farakkamu gawati adi huriha khalqutaku macchen eme matirwodigen ba farakkamu gawati ehem bima ekalaga fewa den huriha makhluqun nakives ekapadekakan hajat tarifawa baikkamu gawe hindu mi sife ki ekalaga zaat fu fewa ehem farataka haqqwe gamba sifeno kiburwaru jabbarum kebes farata haqqwe gamba sifeno ei Allah subhanahu wa ta'ala zaat ful em farataka hajat rodige noni den huriha farataki ves ehni em farataka hajat rivegenwa faratak emeki Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala jabbarun huri veenderi uqubat waaka bayan kora afadain bodave kiburori mihunna ves ekalangwani mi uqubat waaka bayan kora falyawma tujzauna adhabal huni بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق فهم يدو تباميهم ويندني نكمتي حالوغا نكمتي وكما حالوغا تباميهم عذاب غرا دكين اما دنيا کے انسانو کا مچ بڑاوا کبرور وجیا اینا بقوباتك الله هنا نكمتي قربا دنيا کا اخرى حیات کا سینا نكمتي قربا اینا در درجہ کا لبان بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بمغات يبامهم حقك نلا بودال وركمتك كبرور وركمتك الله سبحانه وتعالى تبامهم لم يدو ويندني نكمتك عذاب تبامهم دبان أليس في جهنم مثوى للمتكبرين كبرور وامهن بودا وامهن نركاغا
නරකයාගා එබෑ මෙහුන්නක් ජාගෙන් ගොත එබෑ මෙ දාන තනකි නරක නොවේ එබෑ මෙව නිමුම් වාණ තනකි නරක නොවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුර්ආන් වහී කුරා إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إبامهم قاتوا لا إله إلا الله كيجكم قارم الله كيكو أنتكم إعلان كرويج إبامهم بداولا كبر وري إبامهم كإله أنتك نصر دي إله كماكوا ماتريكم واه دكا إيه ألكم كم إيه فرات واجد شروكم هذا كم الله كيكو أنتكم واجد كيجام إله كمن كيمن تريوان جيكم واجد إله كمن بولا من جيكم واجد كيجام إبامهم بداولا إبامهم بداولا كبر وري كنا إخواني كبرين عم دلنا فدين لا إله إلا الله إنسانا كيما إينك مولي هريها كمك إينك هريها إدمك الله ورسوما إقوتن إينك كيمن كورنجه إينك ألتوك مچك بڑا نووي إينك كبروري نووي إين بيرما غوتن هريها كمن نكوروي قران بجهني الله انگل غوتك مچ امبيما لا إله إلا الله كيم مكة مشركون بس بينو نووي ألتوك مچن إبامي هنك كبروري بڑا نووي එමෙහික මච්ච නෆූසයි බාරණෙන්ගේ ඒ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ශරීයත කුරිමතේගා එම්මෙන් හමහම වාති එම්මෙන් කිමම් වන් ජේති බෑමු ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් නොකි එමෙහිගේ බොඩාවරි කමුගා එමෙහිගේ බොඩා කමුගා කිබරරි කමුගා එබෑමහන උලේන මගේ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ශරීයත නුෆෙන්නා ඒගා ෆකීරුන්නයි නිකමතින්නයි බොඩුන්නයි මෙදුෆන්තිගේ මිහුන්න හුරියා එම්මෙන් ඒ ශරීයත කුරිමතේගා හමහම වාති එබෑමහුන් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ඊමානුයි एक मच्छे बैगे बड़ा गलत अफलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फस्तकबरतुम व कुंतुम कौमन मुजरिमीन तिबामे होंगे मच्छे तिबंग इलाहोंगे आयत तिलावत कुरवे हिंदुगे आयत को हुकुम त तिबामे न किया दे हिंदुगा बयान को दे हिंदुगा फस्तकबरतुम तिबामे यामदुगा किबुर वरी बड़ा एक माने के हुकुम तक तिबामे मोन अमराली अल्लाह के दीन का हुक्म तक इलाह के शरीयत हुक्म तक अन्न हिदुगा ए बाप बापा ए मोन अमराला एक मच्चे बोडावे एबामे किबुर वरिवे एक माने की एया एबामे फुरदस्दी एबामे हवा नफ्स किदुन तक एबामे तबावे वकुंतुम कौमन मुजरिमीन तिबामे वीमोए मुजरिम बयकमुगा अनिया वय बयकमुगा तिबामे वीमोए रसूल बेके उन्नगे मीहु कौमुगे मीहु एबेकलो कौमुगे मीहु दिन जवाबुगे तेरेगा ऐसा एक इबारत है और कुरैश मितम फाह बोली قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون तिमम्में कौम के बोडम बे पुरानी तिमम्में कदेग फान तबावा भी है ये कदेग फान तबावी देर निकमेतिन माने कौम के देर निकमेतिन कदेग फान तबाव तिब्बा ए देर निकमेतिन तबावी दीन कदेग फान एमी हुन्ना को आरमस वन्न भी है एमी हुन देखे को तो का एमी हुन्न की देर निकमेतिन वन्न दीन का ए दरजागा एमिहुन किया ला इलाहा इल्लल्लाह किया गन एमिहुन किया तकबीरा तहलील किया गन एमिहुन ना इससे का नमाज कोगे एमिहुन ना ए दरजे का धर्मया स्वाब लिवेगन एहम उलुं हग्गु आरुवर मा मतिवरि बे एमिहुन ना एहम बीमा एमिहुन ना हुरिया कमेगस जे मैकंगोन एमिहुन हुरिया कमेगस जे इस्वा नमाज के सेमति में जे वकिता हज्जुगा वकिता हज्जत दन्या से मेकुले के में एमएलए फकीर मुस्संज वक्केनो एबते कमकोण देमेन එහෙම රසුගේ දෙර නිකමෙතින් කදේක පාන ඊමාම් වීරුග ආහාරමෙන් මිතිව බොඩේ තිරගලු මීහුන් ආහාරම් මිතිව මෑම් මීහුන් ආහාරම් මිතිව ශරෆ් වරින් මිස් කදේක පාන වන්න මී කදේක පාන දීන එහෙන් එකම නුවානක මාන ආරවන්නකි නිකමෙතින් ෆහතුන් මොත නිකමෙතින් වන්න දීනක වන්න වරපර මා මතිවරි මා ඉස්සතිරි වෙකමගේ බෑමෙන් දුෂ් දැන් මේක සෝම එමිහුන් ඊමාන් නුයි බෑමෙන්ගේ බොඩාකමගේ සෝම රසූල් බේකොන්න තබාවි ईमान वहलुर इन्नकी दरु दरजा बैठकम के बैम देखुनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए बैम क़यामत होगा दरु दरजा के लबा हम हम में किबुर वे जमीहा बोडा वे जमीहा ए इबिलिहा इफद जमी इबिलिस स्वर्गे बेरु पुरवनी इबिलिस अल्लाह वलाउने क़यामत जेदन दाइमा अदी फहोगा बस अबदन एने की मलऊनत कमुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी एने बोडाउंग सब अल्लाह का अमर फुलकंग एना नोकियवन तिरमुग सब ए आदम अलैहिस्सलाम मुफद्दवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला आदम अलैहिस्सलाम सजदा कुरवंग अमर कुरवीमा
huriha malaikatun sajida kurabbi iruga ena ekamuge fara bege iblisaki malaikatenno iblisai malaikatenno baybe karno wali wadagam fonnani ei kit qur'anuka Allah subhanahu wa ta'ala bayan qurafoy fasajada al malaikatu kulluhum ajma'in huriha malaikatun sajida kuriye kulluhum ajma'in illa iblis fiyo arayboga istisna degota kaade ei istisna ge terega himene e bawategge mihum fiyawa ehem bawategge beg istisna kurave usule e mitanga arabin genna misala jaa al qawm illa himar fiyawa rashuge emmengai himar fiyawa rashuge emmengai illa himaran amma himaran fahadu adfil jaboti himaraki e qawmuge nasuge mihum kam ganuwat mitanges Allah istisna kurabani egota malaikatun eterege himene mihennu illa iblisa ehen angawabut iblis fiyawa huriha malaikatun sajida kuriye egmane ki iblisa ki malaikatenno ei qur'an ga sorih nafsun Allah bayan kurabani kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih ei iblis wiye jinni gitere nem iblisa ki jinni gitere wa mihen ene ki malaikatenu e malaikatu Allah ufadda afani ekalaga uride gota gannu ebe kolna ki maasum bai be kol babe nukuraba embima ena Allah subhanahu wa ta'ala amru fulam nukeman terwi boda ungasam kibur wari asude wari adam alayhi salam Allah debi sharafai illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin iblis fiyawe ena nukeman terwi inkar kuriye wastakbara adi ena kibur wari وكان من الكافرين كافروا يميهم قترين نينا بجندي إن بيك سووا قيامة جندين مولي حياته بعوس مارو مفوق عوس هنا كملعون كم الله نبي هنا كبودا كماي كبر كم وسوا لما أي إم أرقم من دور ركعات الواجي سيف بودا كم لو بدي زتري أهون بودا كم كا إم جينا أرقم من كمجتمع ترى مس فين من دا إك كم كبر كم كتريغا miha fenu miha ki wara matiri wara mam mi ekam ga hiwo miha ki timaya ki wara gina kanka ege eppe sitchen ungenen nujehe huriya kame bes danna mi ekam ga timaya hiwma ki ei kibur wari kam ga alama ehm ege sabun ena hunani jahilu kam ga ena eppe se nugen mihe ga tun echen ahalu mihe ga tu gos ecce kiyawa kishiru filawala libigatum foten ecce kiyalu mi ena ete gotuga ena kuranje kamana timanna nege koche me onnani timanna nege koche kiyeni timanna men kuriya ecce enge asluga ehem buna bunumun dehe kodini ene ki warat andur nudanna mehk ei kiyevi mihun ilmu hasil kuri mihun ebe fulunge wahake ge fonani kiyevi hen ebe karonna megani nege enege kan ene megani skiyevima timanne nege kan ana ilmu ga miha kuriyara dia waraka ene megani timamenne nege kama adives kiyenje baaru fettaka ecche hurika ekamo mimiha ge boda kama kibor kama sabu ena gabul kure fonari timanne nege ecche timan nudanne ecche timanna kiyanje ecche nona eme isam feri ena hunnani මෙයා ඉල්මර විදාලවන් ඒනේ හරි මුරක්කබ් ජාහිරුන් නෙමෙයි නේ නේගේ කන් නේගේ මිහ ඒනේ නේගේ කම්මස ඒනේ නේගේ එහෙම ඒනේ මොකන්නනි එබ්බස් වරක ඉල්මු හාසිල් කරන් එබ්බස් තාක එබ්බස් මිහ ගාතදි කම උංගිනේ කම සේන බේ මොන එන කම කරාතු ගේනේ උරියා චෙගේ ඒ වර මුරක්කා බස් කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කුරාන් වමින الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير mistaqu terega ve bayku Allah ameduga jadal kura bayku bighairi ilma kanula wala huda adi hidayata kanula wala kitabin munir tednoga limfawa fotekun live hujjata kanula Allah ameduga jadal kura bayku mistaqu terega ve enaga buddhiya visneche ena qabul kurume eden em molobe ecce balagen dirasa kopin ilmi hodumen hodage nihar misalaka balamahinga algon menge terega kitu qur'ana meduga shakku faddami
qur'anuge hidayata abeduga suwalu faddami furtamakam ki kirit qur'an oy bahurwan ene ka nege tarjama e gali ganune qur'an emme furtam asal ecche ka algonam faadu kiyaru ecche ku rangalen nuna algonam bularu furtam ene khudu ege zaatuga ege bahurwan ene ge divisnen je ei ecche ka nagudu kurveni ecchen amillen ungeni ganege ehem tarjama e gali ga miho ge ecche denegannanya ena furtam e visnani ehem mihege sikuni ei ehem miho ge ene ayatuga murad kiyadin gotuga macce binakon ena visnani ehem jene ge ei furtam puriyamenwa Quran abe gutu me wahadakka ko jabe Quran en amille engin jehen e Quran be tarjuma ya tafsir sen engin jehen ya be dakka riwah ke sen engin jehen adi Quran naqulu kore waruge mihen kom geena wan jehen ilmi gutu Quran bismi ga naquden kurwen en mas nukta ki ekun kuram beerun kom gwanam en amille Quran ugeni daskurun je Quran nukiyawa Quran go echen ena nubala en amille ya be gutu wahadakanne ge mane ki ene ki jahil e ilmi usul no e kom usul kum bali sechka be tu wah dakanya echka nagudu kura kam vejjam e ekkon ena dirasa kuranje koggen ene ene nagudu kure nas thoge ehennuniya kiyeni mihun kiyachi ene kiyeni mihun dakka wa kene dekkeni ek mena gabu kura gutuge ene ki ebbisala ga kiyanje ugonje me no Allah subhanahu wa taala meduga ebbiskala hidayate burhanan hujjaten nati jadal kura abayku mistakum teregave thaniya eto fi yudilla an sabilillah Allah ge hidayat evamun anna hiduga e ilmu ge wasilat evamun fora hiduga ein ena hashifulala moonamurale ena moonamurale avulkar komismiyak bune timannaga tuga gaziyeku bunye timannameke musara mehar salissa sansasa ngara viden koche timanna kiyawanje ekmane kimiyak musara podi wen kiyawaga je mek musara podunga kiya deenage ilmi gotu masjid ekam dalilennu agumanterege emme musara pod mehonnaki ilmi gotu baki sharten hamu anje baynu ek kom mekas kurwekan de musara pod enu em mehage musara podunga ei farekala tibannage ilmi gotu tibanna masjid ekam ge dalilennu ek ei duniyawi gotu meha kira kirun ei timaga wazifa warabod musar libanya timanna kiyawa kanu jene den dagol rufiya odan kiyawa ko ne rufiya libanya kiyawa kanu je ehna mesele ecche engeke menung engeni ene ilmi gotun ecche dallaka menung ena engeni Allah angawani thaniya etfiha liyudilla an sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala magum mistakum furadda ekalaga deenum mistakum kiba kurmagena ilmuga wasiratku ena hashifalala durab gos egitere nuwade embiskala hujjate burhan annati Allah abedu jadaluko emoge ena puriyat lahu fid dunya khiz ena amani duniyaga was nikmetka wa nudhiquhu yawm al qiyamati azab al hariq timan ila qiyamat du ene narakage veendini azab garah dakka awshi alifanu azab timan ila azab garah ene dakka awshi hem ifada mihun Allah ameduga jadal qur'an islam deen ameduga jadal qur'an isna duniya ga soni nikametka e parapod nikametka me kobato miha gabul qura aqidai miha ga hitangara echi dege e hituga eti laanatare nenge e baabwanatare nenge abadu ewahaga dakka nidina sechekkiya meechekkiya hutimaya ehem mihunne behsas kurave ene gabul qura baatil aqida enege me amille hashigandu terega e laane tadenneegen ule ei kivegen to ei enaga hashigandu e fitrutu gabul nukure rabba dibe jeeguak Allah adima rejjeeguak enaga nafsu as tabiyatu gabul nukure emme kinetto evaruga aqeedaage hashigandu terega bahattagen ena hinhoje abadu sena kawakabane jeegoma me jawab kurma mikhaal baaru kantat ekivegen to ena khudu enage nafsu ega macche kori fenno honat e azabuga evenuga hiddati kamga muli hayatuga ole mundani mistakuga nafrata e bira etebbaru kantetterega ole mundani ege foga ena baddalu kurani mara e maruga malaikatum baddalu kurani aman kama ekunu wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum malaikatum ebekalu attakum emihunge furagas faratu gayai
එමිහුන්ගේ මූණ තෝග තලාන වාහක කුර්ආන් බයන් කරනවා යදරිබුන වුජූහම් වඅද්බාර වල් මලායිකතු බාසිතු අයිදීහිම් අඛ්රිජු අන්ෆුසකුම් මලායිකතු විදාවන තිබානුක නෆ්සුත නෙරේෂ ෆුරානත නෙරේෂ මේ තිබාමෙ හොන්න වේන්දනි වකෝබාත කුර්මදිලා ජේනේ එෆෝගා ඒ ඉබාමෙන් දුනියේ නික්මගෙන්දාවේ එෆෝගේ බාමෙන් කප්වලා කුර්මදිලානි එෆෝගන් මහෂරක අසාබෝති එෆෝග දායිමි නරකයක අසාබෝති එහෙම බිම ඉල්මානුලා අල්ලාහ ජදල කුරාමෙන දුනියේ බාස්වානි නිකමති වෙයි අදි උඛරවි හයාතුක සබාමෙ කුර්මදිලානි නිකමතිකමක බාමෙ හොන්න දුනියේ ගාවස් උඛරවි හයාතුක ගාවස් අමාංකමෙ ඔමාංකමෙ නිකිත කුර්ආනුක එතෙන් ආයතික නිෆදයින් මේ වාණත බයන් කරබාෆ එහෙම අලගොන් මෙන් ජෙහෙ ඉල්මුග මගු හාසිල් කරම් ඉල්මු හොද හාසකලුබ දිසතරහො මේ ඉල්මුගේ වසීලතක අදිමාර නොගොස් ඉල්මාගුග අමානත්තේ නොමුග මස්සලේ මේ අලගොන් නතරේ ගවර පොඩ මස්සලේ එහෙම මිදන්නවනි බයි මියුම් ඉල්ම නිස්බෙවා ವಾಹಕ ದಬ್ಬೈ ಮೀಹು ದಕ್ಕ ಅವಳನಿ ಮುಜ್ತಮೋಗೆ ಮೀಹುಗೆ ಮಶೂರುಕಂ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ್ ಮೀಹುಗೆ ಸಮಾನುಕಂ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ್ ಮೀಹುನ್ನ ಕಮುದ ವಾಹಕೆ ಮಿದೋಸ್ಕೊಳುಕ ಮೀಹು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ತಿಮಣ್ಣ ದಿಮಾಲ ಸಮಾಲುಕಂ ದೇನಿ ಕೊಂ ವಾಹಕೆ ಕೊಂಗೊತಕ ದಕ್ಕಾಗಂತೋ එයා මෙදුගේ එන දක්කන්ජේ වාහක හේව පිටෙම කමුණදා වාහකෙක බෙස් ඉල්මි නසරියා ඉල්මි ගොතුන් ඉල්මි තහදීකකුන් එයි එබ්බස් තාකුන්තා ගුනුජේ වාහකෙක ඛුදු ඒනා එගුනස් එවාක දක්කම් ඒගේ සවුන් මුජ්තම උතරේ ගුෆදේනේ ෆිතුනා ෆසාද් ඒගේ සවුන් ඉස්ලාම් දීන උසූල් දකයි මුස්ලිමුගේ තිරේක දීන උලේ මීහුන්නයි දීනී කංකම ලිවිගෙන් දාන නිකමෙතික ඒ නුබල වාහක දක්කම් විකුම වාකස් මිකහල එබ්බස්කාල ඉල්මි උසූලෙන් නැති නිස්තම් ගතරේක වාහක දක්කා මිස්මි හොන්න නුවත මවලුමාත එක්කෝරා මේ හොන්න ආමුක ඉල්මුවරින් ගෙන්ගොලේ විශාලකි හාතිබුලයිල් ඒ රේගණු දරුව එක්කෝරා මේ හොන්නේ රේගණු දරහෝවා මේ හොන්නේ ඒ රේගණු කණු අදිරීක දරහෝවා මේ හැක නේගේ ඒන එච්ච කිරි ජහරුම තුඬිය ලායරුක ඒ ගොයදාන එනක ඩෑගන් එච්චිස් ඒ ගොයදාන කොම්මෙ ෆදෙච්චිස් ෆී ෆුරච්චිස් වේදාන එකම ගේනකම කි දරුව එක්කුරුම් කම ගාව ජහුණු කොම්මෙච්චෙන් එන එක්කුර ඒ ඉල්මි අමානතෙන් නැති මවුලුමාත් එක්කම ඒ මවුලුමාත් මෙහොන්න ෆෝර කොද්දුමුගේ මිසාල රේගණු දරුව එක්කුරා මෙහොන්න මිසාල එම්මෙ බඩන් ආරම්භ ගාව මෙන් ජෙහෙනි නියදු ඉල්මි තහගීග දක ඉල්මි දිරාසාත ෆසේ කුෆා zamanuga මවුලුමාත හෝදුමා මවුලුමාත ෆෙතුරුමා එච්චි තහගීග කුරුමා ඒගේ සහහනු සහ බෙලුමායි ඒගේ ෆෙම්බරු කලෙලුමුගේ වසීලතෙන් අල්ලාහ් තනස්කුත් දෙවවා ෆෝනිකෝ උම්මතුගේ ඉමාමුගේ ෆිද්දකායි හදීස් ඉල්මුවරින්ගේ හදීස් පුරුතකායි මිහුරිගේ ඇච්චි නෙබේෆුරුන්ගේ සහ කඩලුගේ හදීස් තකායි දයිෆ් කම් බයාන් කුර හදීස් පුරුතකායි එච්චි මීහා ඒලගේ මේස් දරුගා ඉඳගෙන එතෙන් හාස් ෆොතේ ලයිබ්‍රරි ඒලගේ කම්පියුටර් බාට්ටා වින්තා එතෙන් කුරි සමානුගේ ෆොතෙන් හොදන් දතුරු කර ගිදාන එම්මස් දෙමස්වන් දෙමස් හදීසෙන් හොදන් මවුලුමාතෙන් හොදන් මේදු ඒනා මේස්වරු ගෙන්නගෙන ඒනේ දිරාසා නොකර වේලගේ ඉල්මි අහුලිය ඉල්මි කාබිලකම් උරජ්ජකම් ගවාන එකොමකොම් මේක දිරාසා නොකරෙන් එන්නමස් ඉල්මි ගොතුන් ඒනේ වර ෆෝරා ෆෙක්කම ගවාන මේ දිරාසා කරේනේ මාහවල් අල්ලාහ් ලබ්වාෆා වනිකො මිදන්නවි ඉතිබාර උසූතක ඇච්චි දෝකොෆ මුලි උම්මතුගා එබෑමෙ හොන්නකි සුන්නතායි දෙකොළු සහ ඉල්මුරින් ඉස්ලාමේ උම්මෙ ගබූල් කුෆාවා සහ ෆෙත්තකායි දෙකොළු ಸುನ್ನತುಗೆ ಇಮಾಮುನ್ನ ದೇಕೋಳು ಬೆಗಿಂಗ್ ಮಶೂರ್ವೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮಾ ತೋಗ ಎಬಾನುನ್ನ ದೇಕೋಳ ಎ ಗೌಮತೋಗ ಹುರಿ ಇಲ್ಮಿ ಮುಅಸ್ಸಸಾ ತಕಾಯಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಕಾಯಿ ದೀನ ಗೈರತ್ತಿರಿ ದೀನಿ ದನ್ನಬೇಕಲು ಎಮಿಹುನ್ನಕಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಫತುವಾ ತಕಾಯಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ನಸೀಹತ್ತಂ ಅಡುವಹುಂ ಹುದ್ದವಾನ ಬೈ ನೂಕಮಾಯಿ ಏಗ ಮತ್ತೆ ಶರೈ ಕೋರ್ತೋಗ ಹುಕುಂ ಕುರವಿ ಇಲ್ಮಿ ಅಮಾನತ್ತರೆ ಕಣ್ಣತಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಹಿತುಗ ಶರೀಯತ ಮತ್ತು ಶಕ್ಕು ಫದ್ದ ಕಮ ಸಾಬಿತು ಶರೀಯತುಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ಏನಗ ಮಚ್ಚ ಕೋಡುಗ ಹುಕುಂ ಕುರವಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮಾ ವತಕುಂ ಎಮಿಹುಂ ನುಬಾಕಮ ಸುಂಪಾಕಮ ಸಮ ಎಕ್ಕಿಬಾ ಕುರೋಮ ಖಂಡಾಳಾಫಾ ಫರಾತ್ತುಗ ಫತುವಾ ತಕ ಎಮಿಹುಂಗೆ ವಾಗತಕ ಅಚ್ಚಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಜಮಾನುಗ ತಿಬೆ ಇಸ್ಮಿಹು ಮುಜ್ತಮಾಗ ಆಮು ಕುರಿಮ ಐ ವರ ಹಿತಾಮೋರಿಕಮ ಹಗಿಯದು ಸ್ನೇಹ ಬದ್ದನಿ ತಿಮಾಮೆಂಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಇಗ್ಗುದಕಿಯ
amille ekankan dirasa kurumge ilmi ahuliyat ilmi ragol sahha manhaj timamage neti nuwata islami shariata islam din hukum fultaka kitem bodu gellume libunas nistakunge ruhum hodun ei timage maqsadkum ga adage nistakunge tereka abadus mihun timanne samalukan deene pada wahagata dekkun ei maqsadkum ga adangulun ei godaki ebisalaga algomen nuwana efada baykum ga wegen medi ballawa medi bay befulun dakka wahagata som algomen eichige sahhakama ittifaq fa bukhari ya muslim mujahid andala बुखारी या मुस्लिम कबूल करे करने सह हदीस को तो कबूल कर देखो जी तो कबूल करो हम आओ मिदन्ना आगे मी हम एकनी मसले का गुणमोरी हम एकनी बाकी बावत के मसले का गुणी देखे वाके नो जमान उनसुर अबदुस इस्लामी उसूल तक मुज्तमा होता इक्किबा को इस्लामी मुज्तमा होता होगा सेक्युलरिज्म फितर व मसे पूरा जमात तक अबदुस हगुराम कुरानी सुन्नता शरीयता शरीयत हुकुम तक ई हदीस पुरतंग इफरा कुरवणी मा हदीस पुरतो गली गवमन कुरान में तर्जुमा कुरवेनी ऐसा अंतरे के शरीयत को एत दावर एत हा हुकुम तक अलगुन में दो कोलन जे मिदन्ने उसूलुम अलगुन में किरा कम गवाण ए मिहारो अलगुन में तेरे मिहार एम्मे आदा के मिहे इसमी बुखारी के हदीस के पुनी ऐसा अंतरे दिन एक वाक्य न दक्का एगे ने हसहज एको मीदु वाइब में बुखारी वस्तोइफिच मुस्लिम बुखारी मुस्लिम इत्तिफाक हदीस के दाइफ समकुदाकर बुखारी के एम्मे बोड जरीमा के में भी बुखारी के बोड कुशक में भी बुखारी एम्मे बोड में हमला में अमास को रे सौबकी लन युफ्तिह कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरा ए बैठ के कंतन अंगन का हवाल को फिबय कामयाब नुवाने हदीस बुखारी को एहम दिमाग दरी वेचे एम गाम अरो दिमाग अंगन दरी फुल कोणियम दिमाग बय कोणिया पकिकाल शियारते कबूल कर मेटे अरव या एको मी हदीस एब जेहे कुमस्ता कल्ला मी कुम जवाब देंगे बजे हदीस वरसा हदीस में कुरवी किसरा आगे रस्कलु किसरा अंगन दरे फुल एतांग वेरिकम अल्लाह वाहक ला वाहक अस्साबे कनो एके मारो देने हदीस को लन युफ्ती कौम वल्लाह उमरा एबे कंत अंगन का मत को फवे कामयाब नुवान हदीस हदीस सही बुखारी अल्लाह ऐसा अंतरे के मी मसले में दिमाग अहम बीमा एक कोम से कियम जंबोनी हदीस के रिवा करे मीने बेफुल की मीने काल बेफुल के ने को कुफर ने को एमबोगास मी मुस्लिमुन एक सहकम इत्तिफाक के मोल में कबूल को फरुसु में रेवस रूला नटवा एचक्या मीचक्या मुस्लिम गित्त गोरिया हदीस तक हम चक्कू फत बल दिमाग कुरान को गोलेंगे नो तो बुखारी के बाबा एरो आओ बनेगे नो तो हदीस आदि मानवा එක මෙදෙන්න එයි එම්බෝඩ ජරීනා එයා ඛිලාෆ කමක් කරුවා පොරේ ඉල්මු වරින් ඉත්තිෆාක රසූල් තරුලාලු මා ඔබයාක බොඩුවගෙන් වේ එහෙ මෙදෙන්නවා ආකේකි අස්සු හගීගතු ගායගේ සබ රූලිගෙන් දානේ එම්බ හුකුම නූගේ සබ රූලිගෙන් දානේ මුස්ලිමුන් ඒක මච්ච ඉත්තිෆාක වේ රසූල් තක අහමතක හුකුම් ෆුලත එක්කො රූලි ගොස් ඉස්ලාමුන් ඒක හිපාඩ එබ්බස්ටෙන් නේ zamaane මිස්තකොන දෙක්කමටක දෙකේ වාහ හගීගතු ගාමි ඊකාරකම් කව සමාන වංජේ උම්මතගේ ඉමාමුන් गेरस देवा पर अकीदा इत्तिफाक उसूल तक अहमत का उम्मे बलागम फवा हदीस मत का मीच्ची मी सह इच्ची कम का मुस्लिम कबूल को के तिबन जे मीच्ची रोला मीच्ची बलिकरी को मीच्ची हलाक को खराब कर मोले मिस्मी होने की मोली शरिया को फुडाला मोले बेकाम दन्नंचे इफद इल्मी वा ए इल्मी वा के गेटो इफद बेफुनो वा के कालो में बे सालेगा दीगनु हमें कौन फाह कर निन्मा को पुरीगा इल्म वसतो का जदर कुरमुगा गेंगुलन जे एम उसूल है इख्तिलाफ फदि पूरे मसलन ए इज्तिहादी इख्तिलाफ कम गवाना माने कि अबुद सलाम हदो फुल बाटवाद इल्म और तेरे के खिलाफ फदिफा कम मसले की इज्तिहादी मसले नो एक माने कि इल्म और तेरे के खिलाफ फदि मसला हुन्नान खिलाफ ओतमा एकवस एक तेरे वकी को बुर कुरान शरई दलील हुरी मसला हुन्नान फहरक अनेक कोल विदाल वेफुला हमें दलील फोरा का निधि मनो वेफुल का तो हदीस सह होइमा एहन गायक विदाल वेफा ओयदान एहन नमेस ए मसले का वही कोल का बुर कुरान सह हदीस ओयजकम का वानामा आलगोन में ए हदीस का हिफन जेहन ए खिलाफ मसले क्या बागुमन करे बेरुम कोल नगाय कुले के हेन पुनवेने की बेक मसला का नस फेन्नगे बोय मसला का नस फेन्नगे मिसाल का उन दंडवालाना मी
firi marwe fawa angenaage iddeki hataru maha idiyadus maabod angenage iddeki vihew e maabod angenage firi marwe jam ena hamakuran jehni kon iddetto Qur'an ge ingayatun e vihew wa ulatul ahmal ajruhunna yadana hamlahun ena ge iddeki vihew ko Qur'an ge ingayatun buran anengayatun ge burani والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 تبامن قترين مروجندار فيلمها مروجندار أمها دوكو فدامية إيه إدّا قلنا هترمها بها دوس مهار ما بعد عنهنا كفير مرواني إدّا مدة كينت توينا كون إدّا توينا فريم كان إنغاية تو ويهم أنغاية تو هترمها بها دوس الصحابة كانوا ترى مسألة خلاف بول باي بيكر ودارو में दिगो अजले के फ्रेम करो जेने में दिगो मुद्दत दे अजलो एम में दिगो हमावे मुद्दत के फ्रेम करन छे ए नमस सुबैयतुल अस्लमिया किया बेकमलको मी हादिसा मी दिमावेगे एकमना विहेउम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकमना इद्द फ्रेम वेजकम कलेरो हम मसला मोदे सोरी नस्य मी हरफन आवमना कनुपुन वेन मसला खिलाफ दे कायम बेरो गत गोलेरेगे بلا مسألة خلاف كلا نصف فينو مينغا ومدانجين إبيكلو نفارق نصف فين نيجوما كي مولينغ مسألة هذا مفروض بارتوا دبس إلمرو كي إبيكلك هذه أريوغا حديث صحابة جيامو إيه حديث كانوا هيبوا وده نقولنا حديث كا إلمرو بس فلكا خلاف جام كم بس وزورن إبي فلكا أوننا نكود كي إبي فلك قادو حديث صحانو أنا كود كي إبي فلك حديث آسانو أنا كود كي حديث كمفهوم إبي فلك بيشنا بدانا نقول تفاضي كم سوزر يقولون كندري حديثا خلاف علم الرواح كنا تكوا إهمي أقول دلنا ولوني مسألة اختلاف فدني ما يجمعنا كي دكول هدوني كي نونه باي مسألة هنانة وكيكول كبر القرآن شرعي دليلهم مسألة مجمع دليل أمر القرآن جي أنا بدأ مسألة هنانة علم الاختلاف فاختلاف اجتهاد مسألة يجمعنا كي اختلاف وارو وكيكول كبر القرآن حديث النص نم مسألة حتى بس علم الاجتهاد بس اجتهاد ميوس اجتهاد هم بجي أهرنا بنويدانه مين كمرة يكيد سيدمر خلاف مسألة كه بينو كلن أو من نجدانه ودولة الفرات وهاي كلن نجي ميساب كلن أو من دام بيه هنا مس إبس مية كفارودة كبس علموري كبس إمام كبس دولة كبس وريه كبس هبكن نور نان مسألة كشاري نسنگ أشياء من خلافه ما محمد مشهور ثاني سنة مسألة نبي صلى الله عليه وسلم سنة ثابت مفهومة إيه نقاطه سنة كم ثابت مفهومة إيه إنهم قتك عملوا كرم كبسمية كهودة كم نونه حرام على من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ثم يدعوه لا يدعوه لقول أحد إبسمية كبهان بس دوبل لا جنوا إيه سنة ثابت وليه عليكم الله يجزيكم إذا صح الحديث فهو مذهبي حديث صح والجاب أي مذهب أو من إمف آدا كم هفا كم فار دماغ كم كي هريا مسألة جالس وكي مذهب كتاسو بين قلنا بيه بقولو تيمم من نكى مين مذهب بيه تيمم من هريا مسألة جالس بنان مين مذهب كش إكم أنغن غازي كم الله مسألة أما إيه نهي فاهم مذهب كونه سينا دوكله हिसाब कम कुनो दिए हतर इमाम ने कम कुनो दिए एबे फुल मजहब ने कम कुनो दिए फत्तो का हुरियत के संग देन मिले को फत्तो का नियमाने पाह क्या इतबार ने पाह क्या बोड बरोय को फणक बोल बल्लवा फाइगो तन नंगवा फाइवा के दक्कवा फा हतर इमाम के जुमहूर आय राविया एक मच शरई दलील वर राविया एगा हिफागे एवा के देक्की मी हर तरे फिकुर के मी हुन इल्मोरिन अमाना एवा दक्कवा ये नो अळगो मिनकिरन जेने गोत एम खुलासा के लोग दूसरे अमन इल्मी अमानत नदी इल्मी मैदान तो गवाह के देखो मकी शरीयत लिबे वर पड़ गेल्लु में असलागियत रईतु तेरेगे के सो फितना फसाद फिदी उसूल तो इतबार गेल्ली इफंजे ने काव के वाह के नगली ने वर पड़ती मसत में तेरे गुरमत वे आदे हम आवम आदे की हकीकत का स्मिबावत के इतबार ने कंत तकाई उम्मे एमियुन नकी इतबार नेक्कम एबे के मुश्तमा होगा दफात कौम होगा निगोत फागा एकी के मिस्बिंग एबति एमिस्बिंग इतबार नेक्कम एगोम होगा इल्मोरे कंडेलो बीमा अळगोन में नुआ अंदतो एवा के तेंगा स्थिता फतुरा एमियुन गिच्ची
نجاك يمين ملوكك معك وهذا كاكر. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.